kabone nubwo umunya-Equateur ukina hagati mu kibuga mu ikipe ya Chelsea de Blues yitwa Moise Caicedo yabonye ikarita y'umutuku imusora mu kibuga ku minota 38. Ekipe ya Chelsea y'abakinyi 10 bonyine yabashe kwikamata maze ibuza Arsenal gukora amanota 3 ku kibuga Stamford Bridge, inayibuza gukomeza gushyiramo ikintu cy'amanota menshi ku makipe yikurikiye ku tonde rwa shampiyona y'Abongereza. Ekipe ya Liverpool umutoza Arne Slot kera kabaye yabashe gukora amanota 3 ku kibuga cya West Ham United maze itsinda ibitego 2 ku busa byatsinzwe na Cody Gakpo ndetse na Alexander Isaac. Manchester United y'umutoza Ruben Amorim iturutse inyuma yabashe kwitwara neza itsinda Crystal Palace ibitego 2-1 kuri Selhurst Park, ibitego byatsinzwe na Mason Mount ndetse na Zirkzee. Bigoranye cyane ekipe ya Man City kuri gatandatu yabashe gukora amanota ku ikipe ya Leeds United ibitego 3-2 by'umwihariko yifashijwemo na Phil Foden atsinze igitego ku munota wa nyuma. Ku munsi wa 14 by'agateganyo shampiyona y'Abongereza iracyayihuye na Arsenal yirusha Man City kurikira amanota 5 ikarusha 6, Chelsea ku mwanya wa gatatu. Real Madrid yongeye gukora amakosa inganya umukino wa gatatu yikurikiranye muri shampiyona ya Espagne, inganya na Girona igitego 1-1 bituma FC Barcelona yaratsinze kuri wa gatandatu ikipe ya Deportivo Alaves 3-1, bituma FC Barcelona dipansa Real Madrid irusha inota rimwe, nyamara mu mikino iniheruka ikipe ya Real Madrid yarushaga FC Barcelona ikintu cy'amanota 5. Yitwa Rurangiranwa Lionel Andres Messi muri weekend yafashaga Inter Miami kwegukana igikombe cya Eastern Conference ubwo watsindaga New York City ibitego 5-1, biteguye kuzakirana kuri gatandatu n'ikipe yegukanye igikombe cyo mu gace k'iburengerazuba, bakareba nibo bazegukana igikombe cya shampiyona ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri uyu mwaka MLS. Naho umunyemene nsoreze muri shampiyona y'u Rwanda muri weekend byaragashya kubera ko haba APR FC, Rayon Sport ndetse na Police FC zose zangana igitego 1-1 n'amakipe bahanganaga nayo. Police FC byananiye guprofita gutakaza amanota ku ikipe ya APR na Rayon Sport maze nayinganya na Musanze 1-1, APR FC yanganije na Kigali 1-1 ndetse na Rayon Sport yanganije n'ikipe Gicumbi igitego 1-1. Reka mbwire ko Police FC cyo urutonde rwa shampiyona by'agateganyo kurikiwe na Gasogi United, Musanze ku mwanya wa 3, APR FC ku mwanya wa 4 na Rayon Sport ku mwanya wa 6 kuri ubu ngubu. Iyo byiza kuri mwese misanzwe nitwa Journalist J Bruce. Ciao ciao.